Shalom, majua-jua saitun GBKP, khususnya saitun GBKP Gedung Johor. Salam sehat. Pengharapan kami, kamkerina orang tua kami, libas kejua-juahan lah kurang sedekah IP, jangan tetap semangat ibas muji di bata. PA saitun minggu endah, erpalaskan kata di bata ibas kitab Filipi 2, ayat 5 se ayat 8, marisio geras-ras. Kitab Filipi 2 ayat 5 sa ayat 8 isina bagenda. Perukuran lu bali minras perukuran Kristus Yesus. Aminagia tetap lid ibas ia biak di bata. Erkuasa dengan ermulia ia bali ras di bata. Tapi si enda la ipertahan kena. Ara ukur najine itading kena kerina silik ibas ia. Jadi seri ia ras manusia. Gelo bagi sekala juak-juak, janah teridah bagi sekala jelma. Materu ukurna, janar kemalangan ia mandi bata, seh mate nape, ema mate ikayu persilang. Sibar ema kata di bata si jadi palas peata, alo tema ngusih perukuran kegeluhan Kristus. Saitun sini kelangi Tuhan, iba sadakota, let sekala jelma si terkenal. Engkai maka ia terkenal. Labor kita kenia artis. Labokar kita kenia pejabat. Daging kai maka ia terkenal. Kepikan seisi kutana. Nandai kuga sifatna. Ugakin sifatna. Sifatna emekap. Cakap na catena bagikan, puji kena tena lala, salah na pela baci pandang. Cenari ngidong-idoi lalap dahin na, kurang perhatian akap na lalap, kalak man iya. Cana aringo kenca ia ertuturas kalak sedeban. Uga pe minter i tempat kena dirina adila bulang mama. Dia enda Mesir bahannya terkenal sama kading goce ia mekisat kerina kalak deher. Pernah kangkam jumpa kalak sebagai saitun? Adi suruh kam milih apa yang madin terkenal arkiteken biak tasi lama huli atau terkenal arkiteken itandai kalak kita jelmasi materukur. Ogenta sekalienda mekap surat Rasul Paulus man perpulungan i Filipi. Ijai ituri kena kuga biak Tuhan Yesus singgi peteruk bana nadingkan kemuliaan nasila tertandingi i sorga jadi manusia geluh tempat-tempat ia sekala juak-juak. Adi secara manusiawi jelma si biasa-biasa suruh ia naik level jadi kalak hebat, uga papela bolit si nogan. Tapi adi sebaliknya, lit kalak hebat akap na bana, isuruh ia peteruk bana, gelo bagi kalak biasa-biasa, elabo kerina kalak ngasuh. Payo talang. Tapi Tuhan Yesus anak di bata, itading kena kemuliaan na, nusur ia jadi manusia. Tapi labo erbahan kemuliaan na ura. Tuhan Yesus tetap anak di bata. Gia ia peteruk bana languraki kemuliaan na. Istilah si biasa ipaki guna gambarkan perbahanan Tuhan Yesus mekap kenosis. Artina pengosongan diri. Ija ia nusur isurga nari guna jadi manusia biasa. Terjadi pengosongan diri. Tapi si lang kurangi kemuliaanna, lang kurangi hakikatna selaku anak di bata. Dagi engkai maka krina ilakokan Tuhan Yesus. Kepatuhan Tuhan Yesus nandangi rencana di bata. Erbahan ia ngasup dalani kinesran idoni enda.
Gia ia ipagpagi, gia iciduri, gia ipakukan semate ikayu persilang. La sekali pe ia ngelawan. Padahal adi syukur-ukuri, adi kalak mate pe banci ipakekena. Lau sir galumbang pe banci ipateneng na. Makin banci nga ibahan Tuhan Yesus, kalak siate namakukan iandai jadi laner gegeh. Situhuna banci. Tapi Tuhan Yesus lah ngelakukan perlawanan. Lah ipakena kuasana selaku anak di bata. Ia patuh nandangi rencana singgo ibahan di bata Bapa. Perbahanan Tuhan Yesus endama sini aju Rasul Paulus gelah iusih perpulungan i Filipi. Segelahna gia ia lid ibas penjara perpulungan i Filipi tetap mindalankan singena ate di bata. Alu ia dalankan singena ate di bata, banci menangkal pengajaran-pengajaran si papa, si paksa si masuk ke tengah-tengah perpulungan i Filipi guna mengacaukan kinersadanna. Maka salah sada biak guna dalankan singena ate di bata matero ukur. Kaikin ulihna matero ukur. Sida kuga Tuhan Yesus dia ia nusur jadi manusia, laura kemuliaannya, laura kuasana, la bawanci tergantikan kedudukan selaku anak di bata. Artina ijenda, ibas kita kalak Kristen armatero ukur, situhuna la menguraki kai pe ibas dirita. Justru bagi Tuhan Yesus iwas ia armatero ukur ia ipahaga di bata. Bagaimana kita kalak Kristen ibas kita armatero ukur ulihna emakap kita ipahaga di bata ras pejelma silit sekelewata sila arkinitekan man Tuhan. Teridah bedana kita selaku anak-anak di bata. Maka kugakin ciri-ciri kalak si materu ukurna. Tentu orang tua kami saitun singgo buai pengalaman gelundu ngombaci ibeda kendu ciri-ciri kalak si materu ukur ras ciri-ciri kalak si magancang ukur. Ia tendukai bedana. Adi ngata kalak si cakap nan catena ibagikan mekap ciri-ciri kalak si meganjang ukur. Labo si materu ukur. Maka perlu si renungkan. Adi sekalak bos ibas ingan na erdahin wajar nakin nge kalak patuh ngikutkan cakapna. Tapi adi ibas kegeluhan ta si tep-tep wari terlebih-lebih ibas persekutuan selaku kita kalak Kristen lah boleh istilah bos. Di batangan cabos. Adi lid kalak lah terkatakan benar akap na ia lalap padahal enggom ipersingeti cenari meila akap na mindo maaf. Perlu si renungkan mindo maaf labong kurangi harga dirinta. Justru nambahi keseganan kalak man bantah. Adi lid kalak puji kena tena lalap. Patut si renungkan isikin ia sama patut guna ipujikan selain di bata. Makin di bata ngingen casir kuasa si patut guna ipuji. Uli armatero ukur maka mereka kita kebebasan ras ketenangan. Sebab tulus kita ban kaipe. Lalit ego si memaksa guna datkan pengakuan dari orang lain. So maka lape pujikan kalak kita tenang ukur ta, lah kita merawa. Tapi adik kalak si megancang ukurna merhat kelia puji-pujikan semaka dilaken ca pujikan kalak turah kini rawanna. Piah dongna lanaya petman sakit ma. Saitun sini kelengi Tuhan, tematan dai emakap ngusih perukuran kegeluhan Kristus.
Syata maka Kristus Yesus git pateruk bana guna kepentingan kerina jelma. Pe atas sekali enda ngajuk kita segelana ngusi perbahanan Tuhan Yesus singgit meteru ukur guna dalankan singena ati di bata saja. Iwas kita dalankan singena ati di bata tentu sidatkan shalom. Damai sejahtera jadi sekerajangan ta. Maka selaku saitun ibas umur sing gedang si berikan Tuhan manbandu orang tua kami. Tentu si penting nakal ibas nalani wari-wari enda emakap datkan kesehatan. Kuga cara datkan kesehatan alu cara ngusi perbahanan ras perukuran Tuhan Yesus. Ading golit dia materu ukur ibas kita. Sehat perukuran ta, sehat ka daging kulata. Semakarah kegeluhan ta, terpuji gelar Tuhan. Tuhan si pengasuh kita guna dalankan katana indah. Salam sehat saitun.